Maya Bukrumzari, Domning Bribas Impact News ni, ay Joyshree Usham na Impact News ki Manung Huda na Taram Nokchari. Manipura, ngarangi evening asi Manipur ki Chief Minister Y. Khemchan, Delhi dagi, Union Home Minister Amit Shah na kaurkle, habadagi, samantaurkle, habadagi, evenings in my Thadou Leader, aduga ngasi asi, Union Home Minister Amit Shah ga, Chief Minister Y. Khemchan ga, mine unabagi pause later, aduna. Center dagi sumaina kutak samantauraga high level meeting ama sumaina torok pasade is a kari development purakadagi habasi akoina adum ngaiduna laibani ngaki mamangda akoina Chief Minister gi office gi thadorokba press release thengazai masida habasi Union Home Minister Amit Shah ga akoigi Chief Minister Y. Khemchan Parliament House Complex ta ngasi ayupung tara mathoiga makhai da meeting si famkhibani aduga meeting se is a maruina wari sanabasi Manipur da lairiba security gi situation da aduga prevailing scenario huji oriba ground situation se wari sanaki hari aduga Union Home Minister Amit Shah na Chief Minister da direction pirakbasi Manipur da peace ki process si masi henna khumang yang na peace rom da Chatna Baida Makta the Mina direction Pirakpa, Loinana, Hosiki, Manipur, the Labor, community Miam Gimarakta, Nuxisana, Laina Bagia, Dukumba, Kuntang, Pakana Baida Makta direction Pirakle Hari. Loinana, Union Home Minister Mechana, Manipurda, Mahila India Reserve Battalion, IRB Ama, Linkat Pasizu, Asida. Ayaba, adugma pirakle habigi paugjo khana dum yauri aduga security ki situation da kari manung da kari detail oiba wari sanaki bage habdu di press release is da karimata phongdokpo leitri maybe security ki situation oiba ni na yamna miyamang da public domain na thamba yadaba adukum basu yaram bayai aduna ngasi akhina ngasi gi episode ta akhina thonjaba ming or topic asi Amit Shah summons CM what's brewing kari development lebage haibagi matang da khanajabagi tanja du logjage akogi panel members na ahan bada haki right mak da election biriba oza Michael Lamjathang Thadou Leader oza butaram nokchari mayai thang bada election biriba oza Dr. Dhanabir Laishram social scientist oza busu taram nokchari and on my extreme right election biriba oza Leihaothabam Saratchandra political analyst oza busu taram nokchari oza ngasi gi discussion hawdokcha basi ahambada oza political analyst gi hawdokcha ge oza sumaina high level meetings je khona yam tina Amit Shah naga korokpa Union Home Minister naga korokpa duga hojik Manipur da lairiba prevailing situation nongmai kapna ba irang laiba degi NRC han update to view census chathal ringai da habege dukumba protest mayam Laying Cherak is the Smina Korpase. My indication, they are press release at the Hapeti Ure. Was that my name? Bibiabag? Yamno Poli, Gonam Dingarangi, Hove, Cari Doduino, a Paxibo, Caripo Tadino, Papatado, Patado, and Home Minister and Korpase. Masi Yamna Harobam, Kankanga, Baratki, any Haraposi. I quit the Amwaga, the Wokudung, Tigato, Hakata, Braga, and Packet Pump Yawi. I do Amarom the Namo. Mantri Mandonga Sauto or Noise, when a Pamba Kanjaroga and a Jimmy Saramagin Langi Topam Topanato, Lang Tobanga Saki, the Paja Roga and a Boro in a Piracala and Kaluba. I'm at the October. Other Hojiti together. Number one, law and order Hiba, why situation have said. See, I didn't Agang, the Laranaco, Maron talked about you, the Yopa, Pet Dog over the law and order Hiba, which is at our pop lay never call. We walk back at never call Aduna. Machines the loyal state subject ni have a Kanga loyal can buy the gate state. Taurising Nabada, me, Anina Nakalani, home children, mind to come the loyal canana, Jimmy Canana, Purigation, come the people Malay. Massimai, Rizab Toga, you in a curry, Mamas heart like a curry or a noise, Mana Kumgadam Siemna. Ani Subada. Shri Khemchan New Delhi the Lagamagi meetings, Home Minister would never say. At the day to pretend this way, but Port Currently, must say the Libasi, see, I go Canada security, prevailing security scenario in Manipur with Chief Minister and a hybrid leader. Security reason scenario is Yamatamati. Hojiki security, Yamna Samna Harabada, Shri Kuldip Singna. Security Magi advisors to Oile plus. Magi Unified Command Chairman to Oibanina, Mang on the Loyalamak Port Punamak, Home Ministry Center Port Punamak, so Quita, so Pamagasu, TBM, Manakomis, Mana TB can online the Talasu, Madi Loyalamak Kambaponi, Madi Center Masu State, Anishima Makuta, Loyal Ubanina, Mana, Minister, Man and come to it, Mana Hydro Amani, Sisu.
I the Kanmatamda, Kemchana, I could be chairman of the Unified Command said, Nanga Pyro and Harakadu, Hirak Tresimusuko. See, I negative when Uzabay Madu Apasuaromali stayed up. Pugairo, Kakhairo, Lamhem, Lady, and Hiram do demand, Temdiluga Hiram do Maliko, and Kanmatamda. Madam D. Hosik, Cookie Zo and Hirak, so called. I take a call. Masiki Marakita su divide and rule. She can't talk to me much in the Kaplaba, Halabati, Sunaba, Mayam, Tolagi. I saw later about post Masa, Amakakim Hoboda, Nakan to take the numbers of Pugai and not only Iba. Educative officer, I could give Kanogi election to oh, yes, autonomous district council. Sigumba with the actor Amagamashi Tagalan and over. On the other side, Nagagi Maratasu, Maruina Tankungi Maratasu, Kali Kano Amagamaga Tonga, Kakai, Makolaba, the NS Shen, Manung, the Mikale, Tonga, Kamna, Halare, Asiba Mayam was a pain of the Bobo, my Matuma, Baupantuk, and lady. Singing Mayam, she Pulama, Sugan Canadana. Some Harakadi, Oida Moyabako. Madam the NS Shendi, what to Omalak by Yam Luba Pony, Yam Queen, Indiagi, Amasung NS Shendi Marata lady, but dream of a lady, but Maduka mind of doing no guy. She sees a Matoropa. At least from the Soul and Mamindo in the Su Tamaga, Sulas Hannibal Lamayamsi, Kari Lady is hidden. O Magako, Borak, Hawam the Pirko Borak, House of Maitan, Yobra, Hana over the Kangana, Boram Pir Habadumana, Loran Kahar Tambas, Masin White, a woman Subadanamo, combined together. IRBG, Nupigi Battalion, Ama Mahila Riza Battalion, Ama Tamu, I was there. Masi Amdabada, listening Amagi. Maya organization maximum listening Maharo battalion. Hanasu battalion Ani Nupagi, Long Nevasia, Lapokra, listening a home, the Kardamuk Dado Leva, and the listening the Port Mamangi, I could give Matien when I could get Canada, Lumai that Tielava, Ulaga Mata Packet like a body the Mata, device of the Poli, Sima, Yam Piano, Aduna, Masiki Mataka home guard listening and like a Romusum long during the call. Sigma post don't talk long in that day, I'm told that post nobody. Lobby na matam tala to rifaya digi nupi sim the lupalising kun kapan ni haikum ba ko sigma mayam ga sem masi aduna aina khanbada Mr. Kemchan 100 kisen lang tang aba matam tel matam anyhow loan already kadigi set namthin ko tin ut wai namthin na mai sak to thon na thamaga om na dum thamgo tong ginu khut thalu ginu ko election baut ngar gan langoi ka na ya da bani ko asam ju pisum luri hojik se gaina ko bengal ju luri aduna Masi Aquila, Namda Kadia, Masi Aruba subject, BJP, Kadia, the Nicola, Hiram Basuya, Bako, and Aina Hiding Body, had a film today, the Hojik, Yambu, Namsaki, the Magi, Nominiama, Lady Hana, Torre Ednasia. Monthly nominibu, Karamba, Kari Logi Makan over Yabase. Nomini, I just see a kind of what I can repeat, nominita, see the driver. Sigumba, Kalamba, Matum, Kangaba, monthly private secretary, Matami. BRO Matami, not a assistant Matami, Hadiaba, Mantripukida, Mantipum, and Omatami, Nominima, Masi Rope, Sinayangina. She never gave nomini Tambrava, Mantri nomini Tambrava, Mantri Mantrini. She so Mr. Kemchan, government of Manipuna, Kumadavani, governor of me and Tamadana. Asi, letter had Yawakot, I could get Dulal in the office, I could get group Amana, hide in the core. Sigumba Mayanga said, Masi Aina Yam Numingi, Aduna. Masi Equigi Karihani. How did he go? Media Tribal Youth Council Manipur. Hypese Masi Asambida, short term the TYCM, Senatoris, the Dulaland office of Nico. And my Gmail Suleko, Hagedi Labako, with the body. Masina Tankuta, Unabase, Nuntin Pungamada Unabane, Mogi President Duga, and the Magi nominido later men and nominido. Nominido, Namtaki Gena. I could give Piron Gassi, Nupi, Piget on the set, Pajong Kongra was set by Ala Nominisi, Nupi and Nupara Sukan de Kodu, Nupa, where a Madiam Pare, Aduga, Karamakoyang, the Bakotaba, Nupi, where a Madiam, the Solam Gani, Nomini Amanina, go, Adu, Hadishida, tribal lady, but how won't you do Unabada? Sibu Muna covered as you are in Hajabana de go. Right. Was out now, who issue Mayam situation, Mayam lady. Sigma Mayam said.
address tawdre masi khana ga dong ne ba adu sidi kai so leita ba pot ne ba sida lu se do oza hojik security gi law and order wari sanai di hai adu ga yamna athuba matam da kauraga main changa ga sumain phathok pani na haidok ba ya da ba mayam am losala thabo ja haidok ba ya da mayam phum lei da ba ne ba se malam di mai do lang sa han ginu ko om na le ji sulu election bau da di singai taw adu ne mana kana ta yaw dri ba law and order gi taw home minister puri ba se kai yaw da ba asok puraga magi kano se commissioner asok se commissioner asok se chief minister ki office da yam expert oil bani aroba subject ni magi ko ma mi budi am phabani nungsi bali aduga chief minister ki office pai bai se asok ki aroba subject ne ba ko hojik su dum pai ri ni yam haiba mi ni haiba idi yam na loksing nei bagi khangde chief minister ka loina ba yam haiba ba aduga mi da ni ko aduna ai swai da thamjage aduna sigi matang one by one sidi ko si kano to si adi amna kuki gi अकोगी इबीएम अमा एमएलए करिए कनो से माय ममिंग किमियो हांसिंग ने लंबी सेमनबगी मागे म तखली बादगी आईडीपी की करी गाइन तोरिसदा रुपा करोड़ मयाम अमा तौरनबगी गा बुखतन होम मिनिस्टर तौबसे आईडी मदुमसु खेमचाद वारी साराम गद्राइन खाली लोना मसिबु याब्रा यादबा गाना प्रेस लिस्ट हाय याउद्रगा जु मनुंगदि वारी म्याम सानारि बा कसुले तबा अपिक पछि नते बसिदि हेडलाइन को बा खबर की हेडलाइन पिबे गुमने बा अन खबर की हेडलाइन पार कान मनुंगदि याम यावि दना माइ तोनाइदि केमियो हांसिन गा डिमांड तोरि पैसा मयाम कुकी की लंबी सेमु गाइन तोरि दो सी मयाम जे श्री खेमचाना लाका द मबुक चेन इंग न तपना प्रेस न हका द करी करी हंगी जे वन बाय वन इबे महoi प्रेस न मीडिया न को नोमली सोइन हंग मतम द खल मेदि थोला ने खले Thank you so much, Oza. Mathangi wanga se hang Oza Dhanabir Laishram. Oza, hojiki press release is the Mahila Battalion gi minor link hat pa ayaba piba aduga Manipur gi security situation mayam khana khre hairi adubo hoina Manipur da hojik ngasi maksudum NRC je hana update tawbiu aduga du matungda census tawgadabani haibagi kholau mayam lauri but at the same time ngasi all over India gi hoina census 2027 ngasi hawdokrabani hojik digital push digital format aduna akhoi timeline manung de dum house listing zo dum tawni hari aduna oza smaina manung na mayam ma wari saba taragasu thabak to ubo phangda tab matam dadi praja mayam jina akhoi gi luching basing da di kari expect tawgani election gi mayam ma smaina arrangement tawre haiba taragasu thabak do ambo uda taragadi moibo amuka hanna thajagi ngadra oza Joyshree khoi je yam usit mandre yam hemangre ba yam hem innovation khoi sum ta da si yam na som we ba kai noi da Manipur gi issue me am je packing the issues na ko ai ne hajabdu lepa am gi watho am lai di watho tu matang loislaga watho am ta leitana nungai ne leiba lepak tu ne ba afaba governance size good governance size अखोई दी वाथोक से अमम लोशन बै मौता अमम हेने न सेमजलागा वाथोक तुंगाक्ता पैरगा लेबदा पंगलै लेबगी मोंग दोंग लेब लेपा अमोइना तौरे इबको सिगिजिदा बोर्डर स्टेट एंड सेंटर स्टेट की तोजेबा स्टेट की खाना निंगाई बु लेट्रेदी अखोई चीफ मिनिस्टर जु लेट्रीरा खंगदेको अदेगिदी कना नो लेबांगाई जिसु मेन जु तादे अदेगिदी मंत्री अमना अमा हाय अदेगी चीफ मिनिस्टर न अमा हाय मेनम तादे अदेगी एमएलए कई करी प्रेस की इंटरव्यू को तौरगा स्माइना रूब मतंग सिदा मियामना खंगदना हंगुबजु मोयना थोकम खुमै चानाबदि हम चानादबा अद मयाम जी पूरा ज्ञान मान तादबि मोंदा लेबगे लेपा मोयना लेबजे सुम सुम हेंजलइबा फरक पंतबा समथिंग इज बेटर देन नथिंग न खितबा भाबियो प्लीज aduna tabasu menjalak pai tare aduna somda mayana pa yengari sina council minister expand tor pai sumdra adu ofum de kam yaw maru oi report ni dra adu kam yaw de adedi census taw din wande NRC taw view there is the voice of the people natra adedi ko komina deadline piri IDP gi mayam yawri loi tok thoga karim teheng masi wafam ji panadana khoi gi security ki law and order ki wari sanabada maruina moina haido consolidate the growing khoi gi kari born homing among different communities me amarakta maruma pang si sanana lebagi mongdu consolidate tawnaba honaba haibam yaure ko aduni se piri sentra adu hojiki khoi yeng pumatam dadi
every community is khanabagi bigam loina leire adu ngakta ni ade nagagi toriba pot loina baksida ada sida IRB gi hangbagi si kari mari leinari ga sida toris ga ko Manipur ge security situation ge kari mari leinari ga ba aduna now the question is tawba taradi akhoi yam sunmal le dine aina sigi je Joyshree haining be mam dikena da haugi ba 4 September da Union Home Minister ga su da leba kada jinga wari sanabada moi yanaba moi soi tongna point taru puthokna natro agreement to natro highway hangdokpa IDP jing satpa adagidi violent activities tawdaba adagidi moi gi marak tu da karigumba foreign gi atopa illegal immigrants saromadi deport tawba adagidi extortion tawdaba si mayam ji khulai thamjanba adai moi gi designated camp du khara changjal hongba mafa hamasing handaba gaido yanadna signatory woi nemi that was 4 September kam kuire mo ngasi boda not a single moi yanagi potu didn't put into practice at all adu akoi de sum si akoi gi linga ko pangen to yentro habidi moina adumaina wari sarga piri ba po moi yanari ba point taruk tu hobda loibo loi tobada Manipuri santi nan woi leireba aduna supan pande akoi stay satpana ju kaim haide aduga yanagi ba potu hojibo kaim tawde aduga akoida santi poro se akoi mi pangman bagi neba kedo boi santi poro pe wa do koida har kanu now the ball is in the court of you no sma hai gi to view masana santi dum werni akoi ju mateng pange hai lorena kaim tawde adegi santi thugai riba santi porokpa natraga thugai bududi kana ngamdoino leiriba chief secretary DGP unified command natra moina tumin lere adagidi hana khanaramba topadu somda mo topo mu khanare khanabudi manungda hoji nomai kapa jum leptre sida sum tawleiba pot sida ene sengi posi jungaire nagajinga tawna reiba aidi yam luba tanjane ba da khangudana ko buje miyamna diam expect taweba yes karigumba khara hena kara serious oiba simisa ju anu paikhale adai sarkar paira amnina karigumba khara di tawrakani khoni haibagi wari ji su yaw deba asai de khoi jing ngai ri bani press release kari haraka da kari announcement la ka da ge ngai khoi ju ngai ne ba Joyshree aidi kari development la ka da ge du yengi ne ba duga IRB khal ju aba khanda ju aba dugi wafam da importance ka da bai pi deba adagi Delhi na khoi gi ji lengak pa haira roi aina haibagi wakhanda moina ko common gre ba si ju na yang common gre ba da ikoi na president ga su na gre aduga adune common gre ba common gre di hosiki pot khanari ba pot gi or di ko dru jai kano telephone wari sanar ju jai na oja hosiki election ju yam nakslak pa Assam gi election gi hosiki akoi not only BJP Congress ki side gi Dr. Lok Sabha MP Bimol ju maju campaigning kana tawgadori aduga hosiki akoi na BJP gi leader sing je mogi ex handle je sum check tarok matamda election gi yam kana push am tawri aduna moijo Assam gi elections re za khogi CM ju yarga adukum bagi amma angle da ina adugi wari sabo oi bza lawza adugi wari sabo di phongtok pa yaw poni keno aidi adu kaisu nate na aidi kaisu nate ba opposition da leba Congress gi di moi kano do khoi gi krai tar campaigner mayam do maming list thoga moi di ka do bagi kaisu nate kaino aidi transparency ji am leite ba aduga akhoina ju kyamuk sathina jingnarage da sariba wari jidi hojik tholeba press no tholeba posi wera moijum khalleba sumdra manung da kai khara saram do man mi pot am leire na sum khalaleba oibi oidabi akhoi da khalalise simmoina neba aduga vote ki wari sabadu da natana ne atai ju saram baju yaiba sabadu da Manipur miyam na pam da pot miyam saram baju yaiba oja hojiki ukhulom da thoi ba irang je si hojiki NSNIM gi da ju ama oja na ju hapet pan bigre adu wai da ju sanaram godong mamra oja adu ju sabam di thoi ni dana ai saram dong mande ni modi irang thoi ngai phaina modi irang kadoi sadu no moi tholi ni keno irang moi tholi ne ba irang tholaga akhoi je masana 355 le ready 355 le ready 355 yaurji sibai thajang gadabni yaure thajale adagidi maroina akhoi gi sigi loina baksi moina pai dawni paire
यूनिफाइड कमांड वगैरह DGP वगैरह चीफ सेक्रेटरी वो लोग पाए रहे अदे मथंग दामु हर जे कोई की करीगुंबा सिगी 355 मनुंग जिदा चीफ मिनिस्टर ना मथक तो थमगा अदगी मागी काउंसिल मिनिस्टर जो थमगा कंसर्न ऑफिसर में हमने जो सेंटर की डायरेक्टिव्स ता गवर्नर सिनबा और प्रजा मियाम मांगदना मोई लेंगाक पर लेबगी मोंग मानबगी पोतुनी ना 355 तो हाइर से अनडिक्लेयर तो रुजु या हाइना या मरुए बम यावरिबदा सिगी 355 से करम काना थमगदगे हाइ कांदा इंटरनल डिस्टर्बेंस ले काना थमगदबने अरे मणिपुर दा इंटरनल डिस्टर्बेंस ले रे हाना अखोई इरांग लेबदे ले रे इरांग तोखरे फरे नत्रा इरांग से फगरेबा सब या बया दब तोगने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह माजे मागी वा मागी स्टेटमेंट जे पब्लिक स्टेटमेंट जे अदुम समटाइम कॉन्ट्राडिक्टरी ओइबा दुम स्टेटमेंट जु थोकरा हाइना खोइना थेंगजबा हाइबदी अहमबदा मपालम की खुद यावी हाइना पार्लियामेंट हाउस फोंडो खिबा लेखरे अदुगा अखोइगी मणिपुर थोइबे इरांग रेजा हंदक अमका NIA ना फाबदो मोइगदी कै मरी लेनादि इंडिया गी इंटरनल सिक्योरिटी द थ्रेट लेते हारी अदु अखोइ लाजिंग मतमदा हौरकपदगी ड्रोन ग सिना खोलगा मैम अटैक थाब मैम जे अदुदी कनाना क्राइदगी लाको माने अदुना सिदा याम लाइजे जोश्री मोइना लोइ तौबनी दु खंगेना अदा इंसाइजे के 355 तो थमदब यादे हाइजे करी दरगा थमदोइनो हादा इंटरनल मागी सागी अखोई डिस्टर्बेंस ले कान तगदौने हादी मैते का कुगी तोना खदि कैम लेत्रेना नगा का मु तो होन्याइना होइदि नगा का मु तौरमिना इंटरनल डिस्टर्बेंस लेना इंटरनल डिस्टर्बेंस लेत्रदि 355 थमया देव होजि मणिपुर शांति ओइ ले 355 थमसया देव अदुना सी लोर काइद्रम जु तौरखिनि मथंग मथंग सी सुम मेंटेन तौना होनरपा अदगी मोइ इंटेंशन जाम क्लियर ओइबने असाइगी अखोइना होजिकी बेंडाइक फाबदो से मा फाबजी द अदुम नेशनल चैनल में आमदे नैना कांदा दिपोतु यामना लूना नैनद्रा नैनबम जु थोइनेबा अदु माना मसाना अदुम प्रेजेंट आउट थोए कैसु इंडिया दा काइबा लेबना ते कैसु नतेना अदो अमेरिका की डिफेंस सेक्रेटरी लागा कुइद्री न उनगिबदो मोय मनुंग दा कैदौरी अमा तौरीदी समसना मोय गेम अमदी याम चाव प्ले अमदी तौरीबा अखोय मियाम दा सुकन खंगंद्रबा अमा अदुगी पोतु दा नेशनल इंटरेस्ट दा तौजरजु याय अदु अखोय इंटरेस्ट दा कायना सोलप पोसिदा अखोय की चीफ मिनिस्टर लोइनबा ममांगी वगैरह होजिकी वगैरह खुलाई होना सिनरगा मोयना सुम या लरिजे सीनेबा मणिपुर अखोई स्टेट की लीडर सिंह खंगदी खंगमगदरा सिगी ग्रेटर प्लान अमदी लेरे हाबजे खंगमगनी अदु मोइदि कैसु हाइबा ngamdedana मोइ दे कान रिएक्ट एनीथिंग अगेंस्ट देम मरमदि केनो दा मोइदि मतिक याम सादा भाई तारना दे आर वेरी मच इनकम्पिटेंट अदु आइदि दिल्ली नजु ए मोइ कायम हाइरोय दबनी लुबो पोनिना मोइना सिनदे सरुपदि अखोइना सुम पायरगा 355 जुम थमगे गान खलमजु याबा दिल्ली नजु थाजदबगी मोमा ngaiti ko wiji thajda to intro ngaiti ko wiji para takpne tro matik sabo di ko go chapi ponte kai no na di moina harak to mi am do that is within the framework of the constitution ki state ki power manung leba pota moina harak do log doino ai power ni kai no ada center ki harak an di log yai adu state ki lejari ba ma ki state subject tu manung da harak pada di atai state sin mo lobi ponte kai no मरम दे अखोई की चीफ मिनिस्टर लेरी काउंसिल मिनिस्टर लेरी अखोइना दुम लेबा ngami aduga masigi wangmadu oiragadi wari concurrent odi sabi ai delhi ga idi state ka animang na pai biaba subject myam lari do adu di wari sabi ai ba moijo khoijo ani maki daita lebani na adu state ki subject lari ba myam du di hana di hum butor gu lari mane oji di hum point tor kan lebine ba amen toroga adu manung da any harapadi moal odr lo regeno दरकार लेते हैं तो उन्हें बा अदु हाई बगम द्रिजे अदुगा सेंटर ना हाई सुम तौरिजे सेंटर ना जुमोई जिले ngaकपा हाईरोय न खनब्रा नत्रगना हाईरोय दब खल लेबांग हान ब्रम तौरेबा big question oza thank you so much mathang ki wahanga se ha oza michael lamjathang lak jage oza hozik ki situation je kamaina oza gi mota di kamaini yeng bi yabage sudden summon tawba duga press release di kari su yaw daba duga situation ground situation di oza dhanabir habibukum hozik every district the irang like the district like ngarang maksu cc pur rusu adc ki office mai thaba dusu over kano ceo gi magi transfer adugi sigma mayam je tholakpani na adum internal security or khoi gi kano je situation ji adum charang nar godum leire sigidi government of india na loinamak design to raga
adu tanaba sinbani na ID yam na ngaktreba tasengadi because they design so that it happens in this way smaina thok pa yana namba gi damakta Bharat Sarkar na sin khiba pot ne lusin ge hai ready anytime lusin ba yai why karam karigino hai taradi akhoi ni su conflict tho akan sida akhoi su loi chele karigino hai ready ming su sagei su duga saksu lon su hun su loi namak thado ga kuki ga se adum manabani na akhoi su dum chen di ya de na chele adubu akhoi se karigino smaina to narak pa se hai na to ra kan sida sidi sengdok ta basu ya roi chatlaga amaruina major meitei community ga wari sana da basu ya dre akhoi masen khak understanding laktra badi community understanding laktra gadi solution da to pa leite sarkar na akhoi bu PSO security piraga akhoi na moina amuka imphal da pusin basu ngam ya roi hai bese akhoi gi thado MP Manipur gi understanding adudagi akhoi na pangtho akan sida akhoi na first things first Bharat Sarkar da akhoi na hai bese facilitate talks with communities community level ki talks in BU hai bne ba adu tora ka sida moina facilitate to bining de ba moi oina thing bi ba hadi facilitate to bining de have say on what ground oza kai gumba akhoi ji mapanda Guwahati da arambai tengol ga thado MP unare kokomi leadership ga unare atei ga dum unare ko CSOs mayam singse adu akhoi imphal da una basin bi hanna ba to biu akhoi Manipur ga outside Manipur ra una ba se wa khre akhoi se paisa ju yam sangba hoi admain to duna akhoi na haira kan sida moina facilitate to bining de ba moina hairi se karigumba thado se noi thona le ra ta ra su akhoi na meitei ga unan ge hai ta ra di akhoi se Bharat Sarkar sina kuki gi apun ba se thogai haina logani haina moina thaido eba adu di phare akhoi to na ge akhoi masin adum chatlage approach to ge haina akhoi to na ra kan du som ka thingye ba that means they design everything to be in this way chief minister lo thok pa su moi gi design chief minister gi natungda laiba functioning su moi gi design ko even NSNIM gi phau khat na han ba everything phau su moi gi design ne ba e gi wakhan da di moina check and balance loi sa na ba pot ne ba for them khwai ring nungai ta ba se praja people are the collateral damage sis ne ba sigi dabak sina koi na nungai ta ba so government of India gi policy gi maram moiduna akoi gi su misunderstanding amuk le ba gi maram moiduna akoi praja mayam se wa khre ba so now understand to biduna akoi na hajari is Imphal should take the first step, not Meitei, not anybody, any communities. Imphal should take the first move to this stalemate to move. Sigi like as a state capital city, ama oina lakpa khot pa singse Imphal na han step lo khat pa mathau tai sineba rehabilitation oiro anything oiro sineba not because Meitei na han lo hai ban chaba as an Imphal ama oina geographically Imphal da leiba khoi gi valley gi CSO me amna dilek everything is welcome tauba I think bazu karisu leiba di leitre yes adu ge lak chage ba so adu kanna push tawra akan sida there were lots of hesitance oja khoi na su criticism yam charam gani adu mi leitaba matung follower leitaba vested interest ama gi hui adu ada gi adu gumba unaba khotpa kari darkar lege haina oja khoi na su khoi thado MP ga CSOs mem unara kanda they have faced lots of criticism adu they have taken the risks adu gi chume haina adu gi proposal do ya chume ne community masen understanding to se adu ga Imphal na han step lo khat se haira ka da yai dudi even Bharat Sarkar has anything to do with peace, provided the territorial integrity of Manipur is intact. They are even agreeing to sign in blank paper. Point kaya no ama se sign to gihari so oza ko yarame dana. Yarame adu so Bharat Sarkar na kay no mato giba port male moi gi proxy ne ba, moi gi design ne ba. KZC highway so Bharat Sarkar gi proxy ne ba. Ngasi United Cookie Council ama thot la adu KZC Sigi cookie gi firam se highway se akoi na bhap ta ba su am ngam adu de gi ne ba community civil societies hai tare Manipur CSOs ma'am singna aseng ba genuine Manipur ma cha Manipur gi yaw ba thado MP Manipur se it's not about number
It is about distinct identity. Ipai puna thambi ramba Manipur ngake hai ramba adu gi idea du dane ba adu da gi ne Manipur CSOs me am Thadou MP unara kan sida imphal na first step lo khat la kan sida ngasi la ise and we are in imphal na first step lo ga Thadou MP Manipur main unare atopa mayam su maina imphal na first step lo khat pa sina fagani habigi wafam duni ozade khangjaning buje hojik IDP mayam okay let's say first step lo khale mayam la leire adu moi the safety security mayam leire Ozana Ozade Khangjaning Base Churachandpur gi first ground experience Ozadi adum khangbi banina hozik Oza Churachandpur da hoziki maite gi IDP moigi khun mayam pura bulldoze ogrom phamda moigi hanjalakpada moigi damaktadi hanjan mangam gani khanbi bra Oza or moi karuma han bata ga resettle daw madamda moigi safety je lay hana khanbi bra even if the government give security Kamaina adugi local people sing accept aguni ozagi mota government security piraga hanbadi sutha thajade su le roi su oi roi ba community masen understand to mathau tai ba community masen se han understand to hanba mathau tai ba e kaino mai ge when popular government was about to be formed hai tare constitutional mandate ama lebagi obligation lebagi chahi ama hena sangdok pa yadabagi sarkar se seme me Same consider Honorable Khemchan se mas Chief Minister da hap khreba ko push and pull le dun adum le bata rabasu now sigi to ra consider cookie zo council haiba kambu duna ya deba they are anti government anti popular government yes anti peace oire adu isu anti popular government ne ba adu du da popular government da yaw ki ba Honorable Nemcha Kip Gen Mabu boycott to wed na oza yes aduga aduda laiba Honorable Alam Khaute Honorable Ngusangdur su boycott to me moise they say they disassociate from these three people on the other hand another three MLAs Honorable Paulen Lal Honorable Lejama Honorable Jinlun Thang moisina to Champura they are people's MLA because they don't support the popular government now laiba pot se Moin hojik cho champu da irang tur bu pot se khetang viewers ma'am gi understanding gi damak tin hapchaning base power position se government da leye ba si power position ma'am sing se transfer posting se government na pai bine ba honorable Khemchan na ma gi le ngak bu hek form to ra consider against the mi sing do mana transfer log thokpa mana fajana mak to de bi da ko magi against to mi du mayam singi aspiration to bira kanjida magi sarkar kanna na bagi damakta peace restoration gi damakta laiba imphal da laiba honorable ngusanglur ga elem khaute na recommend to hiba officer amadu lothok pi bagi du da mayam na haijer is Nemcha na su keje si mayam bu bathak da boycott to bodu lothok ningbagi adu da to ningbagi MLA mayam pul kanjida honorable CM Khemchan ga unahan ba adu ga transfer hoi adu da sindi ba adu mayam sing se tori se this is what Churachandpur Zomis Churachandpur Mars who are never cookies but extremely affected in this crisis are not happy with this decision of the Chief Minister why the Chief Minister moina zu KZC se yade haba hoi why the Chief Minister have to take the advice of the anti-popular government. Popular government da lady ba honorable anido mama ni gina pami ba state to be you lo thok pi ga nu hai ba du lo de bi da amagu appeasement roi na chat pa se this is what the people of Churachandpur most importantly Zomi and Mar people feel so adu de ne ba ahum na khai dok pa so honorable ahum du na anti government ahum duna ama lekhidre adu so dum yaram gani honorable kaino do valte do adu di ahum the division leyeba cookie versus Zomi plus Mar combination sigi rom the laeba so this is one small transfer posting is an indication that there is a huge they are just uniting only against the Meitei hatred Meitei gi hatred the punchin bayawan and hak oina because of this somgi group ahum moi se dum yana jade haba yes even in one small transfer posting even for one small post of CEO they can even culture the vandalize story yaba fivum adum visible oyeba so Manipur government needs to understand these dynamics aduga community understanding se focus to ba mathau tai ba hek ho badagi sigi TV discussion dasu egi mot dasu memam so dum hangbi what the chief minister thinks chief minister sina CSO gi se mawalo de ai loi khang bane da
CSO yaudresu adum yagani haiba khat number se CSO ka community na teda government versus KZC kangbu ne da KZC mayam se na thembang amadi khat number leroi Thadou Zomi Mar adugo Mizo sing se they are irrelevant insignificant moi meitei ga khat number gi capacity su leita bane da moi mathau ta de da khat number leiba anti peace oi bahan na ai de them adi atai yagani haiba room da approach to ba oiram gani ba that but on the other hand yai ka su kai de but Imphal Valley de su amuka problem to ene Imphal Valley de su yasin na gado pura gado ba mi mayam do ada KZC kangbu Imphal da pura gado ba kangbu du kana ga no ba mana security pil ga yaroi ba civil societies mayam na yabidra adi civil societies mayam gu sarkar gi sarkar bu civil societies mayam da lebra suppose kokomi mahada Manipur government like the haiba gumbado so if Kokomi today says that we will never allow anything against this government Haitaradi, how will those KZC people have security to come back to Imphal? So, CSO ze kanano, CSO ze koi miyam ne, miyam ze kanano, we are the citizen. Yes, adugumba mathau taiba. So I think after 2-3 months of the this government, adugidu, I say I'm confused. I'm more confused than the government. What sort of restoration process or roadmap do they have? Yes, Bon Homi consolidate to Haibaneba. Does it mean that all other non-cookies like Zomi, Mar, Thadou, Aduga, Mizo, Kambu, Singsu, Tuna, Nang, Warisanabo, Haibagira, or Karigira, Haibasineba? Yes, of course. Officially, Todok Amatok, Korabanina, Chema Tokba, Domain Toduna, Manasu, KZC, Unar, Akansi, that's mine, Chema. Totally forgot over never. This is Topiram Deva. Yes, to a consider Manipur government decided officially invite to Topi Deva. Smina inconsistent dealing, proxy dealings. I don't think this is good for the future of the people of Manipur. Akoi Smina Santi, proxy da Dumaina Paisada. Aranba du leiraga achumba manhalaga Manipur prajamayambu themba suya roiba. So I think the meeting of Honorable Chief Minister and Honorable Home Minister is very good. The godu social media nasu ubiram gani oza Dhanabir khoi nasu why AMIT SHAH did not meet did not tweet or did not post it in his social media and congratulate Udi unabi adu usumagi social media posta hem chance congratulate to dri bang si pawda ngalai tor ku se aina su yenge ba chumbra aina ko social media viral la kan so sigi unaba mayam sing routine meeting oiramba yai but ultimately people of Manipur should benefit something. Yes, ate moigi government gi process gidi adum lehi IRB ate recruitment adu da gidi adum political elites kambuna moigi damakta adum ubai wane how far people will benefit, that's a different thing. But what people want now is the issue of illegal immigrants, the issue of demographic imbalance, the issue of infiltrators, the issue of foreigner, the issue of this thing in the midst of IDPs, internal displacement labor is it on a tamoba. Yam Chauna, mi adagi lay haina dugi issue, lena aduga IDP lena Manipur State Cabinet should have taken an executive decision and deferred migi makok kaino pabase because unfortunately because Aadhaar se foreigners so kap yaeba. Foreigner kap haloy do bune wasi mayam. System amasi se that there are lots of loopholes for illegal immigration. Mayam se focus to the bida akoy na praja na to ba yadeba. Labor executive authority the labor mission focus over. So in the midst of this, if the present government does not focus more on this, I think there will be a lot of hesitation, hue and cry from the people, and which will be more dangerous than before. 8 months.